Sretni li se muškarac sa ženskom osobom na uskom prolazu, pravila postoje. propustit ćete da prva prođe. Prilikom ulaska i izlaska saputnice iz automobila uvek muškarac izlazi prvi i otvara vrata. Žena uvek treba da uhvati muškarca ispod ruke, a ne on nju. Ako razgovaramo sa nekim, nije se potrebno nadvikivati, glasno smejati, ne smatra se pristojnim gestikuliranje, a još manje pokazivanje prstom, izvijanje celim telom, da bi pantomimom i visinom tona uverili nekoga u snagu svojih reči. Dovikivanje s jedne na drugu stranu ulice nije kulturan manir, posebno kada se na taj način saopštavaju stvari koje se isključivo tiču samo onih koji su našli za shodno da tako razgovaraju. Dozivanje zviždukom nije ni malo pristojno u gradskoj vrevi, a ni inače, kao ni pevanje za svoj račun. Nekulturan. Nosimo li torbu, okrenemo je na onu stranu s koje prolazi manje ljudi, a svakako treba paziti da nekoga nehotice ne udarimo ili ne gurnemo neko dete. Idemo li u društvu, torbu nećemo nositi sa strane s koje nam je naš sagovornik. Pravila. Muška osoba će prići poznatoj osobi drugog pola na javnom mestu samo ako je dobila neki znak za to. Zastajkivanje, verbalni znakovi, smešak, pogled i tako dalje. I svakako neće joj pružiti ruku ako to sagovornica ne učini prva. Isto tako, razgovor započinje ženska osoba. Nije pristojno nepoznatu ženu, kao ni muškarca, naravno, prosmatrati dugim, ispitivačkim pogledom ili stalno dobacivati poglede, što je posebno neukusno ako je, pri tome, ona u pratnji muža ili prijatelja. Svako nagovaranje ženske osobe bez ozbiljnog razloga ili dosađivanje smatra se osnovnom povredom bontona. Jedno pravilo je dosta staro i vuče koren još iz srednjeg veka, kada su kavaljeri, da bi zaštitili damu od prskanja blata prilikom prolaska kočije i slično, zauzimali manje povoljen položaj. Ponekad još i danas ta navika nosi opravdane razloge sigurnosti. Inače je uvek pravilno ženskoj ili starijoj osobi iz razloga poštovanja ustupiti mesto sa svoje desne strane. Nemoj da psuješ. Ne smatra se pristojnim ići ulicom i jesti. Jedini izuzetak je sladoled, ali da vodite računa o drugim prolaznicima. Otpatke ne bacajte po ulici ili trotoaru, nego ih sačuvajte i bacite nešto kasnije u korpu za smeće. Podignite i predajte predmete koji padnu ljudima u prolazu. Izgubljene stvari ili novac odnesite u stanicu milicije.